chibai vek ule voin hi ogas ni som pakua sang ni le som ni pani zirtom ni nia ama sa in CDF hual ngoram te thu chua hi lo ngai thama saila mi puite ria tirna hual ngoram area huam china tlan thin lir thai tiaw le than in kar ogas ni som pathum sang ni le som ni pani nia thu chua min ngai poimo saka wangin kan lo me voin ogas ni som pakua sang ni le som ni pani zirtom nia tangin kong hon ani dona eng ang lir thei po atlan le thei to e ral rel boruak om le dana zirin khar le te ngai po in mi ria thiam na kan han ngen sa cheu sual sipai te wanga har sanna to kan area huam chung omin om chuan mi pui sipai te na in thlasung lova thu than thin turin kan in som boke ti in thu chuan siam ani nimin pia ogas ni som pasari ni khan landmine ti pu palawangin CDF min dar suai tu mi pakhat pa CDF te tan pui thin tu baurala athi malok hian kathutiam te ka hlen thei tak lo wangin min ngai dam ro u o ti na soi ramzalen hun ngak thleng man lawa thei top chua lo bei ve na ra seng man lawa aboral tamai hi apoi kan ti hle ani ta zea ani ni chungin sepai som panga ai tlem lawan thi sagang region ta ze tausipa firfiak sipai le PDF tangrol pol te chu ogas ni som panga tangani som pasari thleng tumnga anin ka pa sipai som panga ai tlem lawan thi ti ria tani Military Council sipai force zavel omna operation chu ta ze PDF tangrol polin ogas ni som panga khan khapaung chiang khua voi khat ogas ni som paruka intain kholu dona voi khat ogas ni som pasaria kan pau kholu dona voi khat bominan baya an kap zui zela firfiak sipai som aya taman thi thu PDF lam chuan an soya chu Military Council sipai rual chu ogas ni som pasari khan ta ze khotlang lam khotelama operation an nei zui lain PDF tangrol polin chomalam dar kwa vela tangin voi ni na satakin an baile a firfiak sipai panga chu sniper manga ka hluman ni thu ria tani chu in kana chuan ta ze PDF battalion rukna le sarina a Dragon Warrior division le ta ze Phoenix division te battalion rian na te ta ze Tiger te SAF Upper Burma le local PDF tentel thu ria tania tangrol sipai lam pakhat biang a hian lai pui mu perina hliam thu ria tani PDF lam sor chuan bom kan ti puana a sipai som chuang an thia bom anra puana bulvela anthi sen perte kan hmuwa sniperin sipai panga kan ti hlum thei boka anlai pui ka wangin khochunga in then khata chiat thu kan ria ti na soi atuar jok Military Council sipai lam chuan lai pui an tong pong ka wak waka tane khuwa le ku tang po khuwa lai pui mu pokin chen in pakhata ti chiat thu tua chung mi tanan soi chung Military Council sipai ta chu battalion somkwa pakwa hnuaya mai thila om LIB zale som pathum ten nia ogas ni som paruk ni khan indain khuwa kang mai chuak tur ven buk pani ogas ni som pasari khan kan pau khuwa chen in pasari ko tang po khuwa chen in som pathum le bike ten hal chevek bokani miain le pakau kuwa te sipai ten kulna mun nga tum khata ruala bai ni in sipai pasari ai tlem lawan thi Mogoi region miain township le pakau ku township chunga firfiak sipai ten kulna mun ta chu local PDF 10 nimin ogas ni som priat khan voi khata rualin ral thuam lian le ten an ka pa drone bom an thlak boka wangin Military Council sipai pasari ai tlem lawan thi thu miain PDF ten hena tanga sia tani chung an beina mun ta chu miain township marlama firfiak sipai te check gate le u chu sikula in kul ta chu nimin chomadar som pakhat vel khan ral thuam lian somli vel le ral thuam te an ka pa miain township chimlama firfiak sipai te check gate po nimin chomadar som pakhat vel khan PDF 10 ral thuam lian le ten an ka pa sipai thi le hliam omza te ro an la sa thei ri lo tin miain township bahin camp po miain PDF battalion khan na le miain khomi puiweng hum to pol tang dun ten nimin tlai dar le tanga dar ruk thengin ral thuam lian le ten an kap miain township planning office te kho chuan na lama check gate le miain khopui chunga sipai te check gate mun ni po nimin sundar som pani vel khan PDF miain te Royal Defence Force PKU te Middle Revolution Task Force MRTF le Earthquake People Defence Force 10 leilama tangin ral thuam lian le te chunglama tangin drone in bom an thlak boka miain township simlam operation nei firfiak sipai ta po pau township chainsau khuwa le wantin kho inkara miain township PDF te le pau khomi puibeng pol tang dun ten nimin jingdar sarilem ni somnga vel khan landmine in an baya sipai pakhathi in pali in hliam an tuar chutiang bokin Mogoi region
pakhoku industrial zone in kul mi puite hena sum khon thian tu firfiak sipai te po local pdf 10 nimin tlai dar level kharan baya sipai parukan thi ti hria tani Karen State Miawari Township Nizan Khan sipai 10 jet fighter in boman thlak Nizan okas ni som priat zan dar som pakhan le mi som thum pariat khan Karen State Miawari Township Brigade Rook area chunga firfiak sipai 10 jet fighter atanga boman thlak thu tual chung mi tanan soi an soi dan chuan Mobi airbase lama jet fighter te an thlo chhuat thu social media an post kan lo hmuwa chuta tanga minute som panga hnu vela bom puak ri kan thengal voilia puaka tuna po hian jet fighter ron thlok le mek an ti tina soi pdf te po in Miawari Township leke kolama tong that kwe an ti hmuna boman ron thlak ti in kheten median shila nimin zinga tang khan Karen State chung township sang Miawari Township te tingkang ngin yom township le ko kreya te in kana chuakin nileng deuh thoin an in kap ti sia tani bok kongta khuwa in kana sipai parukan thi Karen ni Kaya State dimoso kongta khuwa tol chung bengham to pol pdf tele firfiak sipai te nimin pia okas di som pasari zan khan nasa takin an in kapa military council lam sipai parukan thi thu Karen ni Revolution Union KRU 10 nimin okas ni som priat khan thu chuan siam an soidan chuan okas ni som pasari tlaidar li le chan ve tanga dar ruk le chan ve thlengin da kar ni chung kongta khuwa na satakin kan in kapa chu in kana chu Karen ni Revolution Union KRU tele Alliance Force DMO PDF tele Military Council sipai te dar kar ni kan in ka chungin Military Council sipai parukan thia liam tuar pon omnual kaini KRU lama chuan mi pakhatin liam na baklo tuar ve bok tin an soi anin ka lai tlai dar nga vel khan sipai ten chen in pakhatan hala ral thom lian le te ka pin rocket launcher te tam takan kap chuaka machine gun te na satakan ka ang bokin pdf lampo in 81mm ral thom lianin an kap let ti hria tani he firfiak sipai te hi dimoso township sipai force tam takle ral thom pham kim ne na bai turin okas ni som palia tang khan an lo in puat sei to ti in dimoso pdf tanan soya in dauna boruak hi okas ni som palia tang khan sang chhotanin dimoso township of thaituma thok chuak an ni an rin thu dimoso pdf thupong tuina soi Karen ni Revolution Union KRU te chuan tuna in kana hian nung tolan tum lawa nasazo kan bai zel dona wangin mi puilamin an mamo ral thuam le silai leina tursum an page kaltlanga thokhom zel turin an ngena ni Phayuso Township Sohlia ku khobula Military Council sipai ta chu Middle Regional Special Operation Pole Karen ni tangrol polin an baya sipai palian thi Karen State Phayuso Township Sohlia khu khobula in kul firfiak sipai ta chu Middle Regional Special Operation Pole KNDF le luiko PDF sniper polin bairona okas ni som pali le ni som prok chungin firfiak sipai palian thi thu ria tani okas ni som palia in kana chuan firfiak sipai pakhata thia okas ni som paruka sipai pathuman thi bel le thu Middle Regional Special Operation Polin thu chuan siama an thu chua chuan sipai thunaina azung chopa phoi chuak turin Alliance Poltenen kongsang sanga thokhawa an bai zel don thu antar langani mungyua le chang u in kar kongpuya firfiak sipai ui chau piuso thi pol te chu boma bai ni in pali an thi Second region mungyua le chang u in kar kongpuya firfiak sipai ho tirka piuso thi pol te chu ogas ni som pasari jingnam daruk vel khan tual chung pdf tangrol polin bominan baya piuso thi pol mi pali thi in pani an hliam thu hria tani piuso thi pol te hi chang u township topu khuwa thangin mungyua le mandale in kar kongpuya chongka in kongakalte poisan lo khon thina chu wang chuan pdf south mungyua te mungyua ranger group truth army te black hunter people task force le anya defense force tangrol polin an baya tangrol polama tuma in hliam le thi om lovin an tol son thei thu pdf south mungyua polin thu chuan siamani kan balua sipai chekgeta poisa dil thin piuso thi hruai tu le miai khuwa piuso thi pol member ta chu ka hluman nia paunte khuwa po dala nia hriate ka hluman ni Second region Kambalu township ji kong khuwa piuso thi pol hruai tu niowe na chu ogas ni som pasari jing dar nga le chan ve vela thingpui dora thulai chu
Kambalu Urban Gorilla KBU Pol in ka hlum thu Kambalu Underground Water Pol ne na tanga sia tani ka hlum tok piu so thi pol hroi tu niowin ne ale abula thu thingpe in pui ta chu Kambalu Underground Water Pol in ka pa niowin ne chu Kambalu damdo in pan pui ni lain athia piu so thi pol hroi tu niowin ne chuan ama in sipai check get siama chuan lam chi rang siamin poisa lo khon thina tual chung mi te bawa achangin manin poisa choi tira konga kal two wheeler le motor ta chu omjanei lawaman sakin alak sak thin thu tual chung mi teran soi ani tual chung mi pakha chuan mi puilam chuan ngiwe ne thi chu anlom khop mai asual ema thalai ho po shrokin an in thleng u mina bothina ni tina soi chutiang bokin tanin tai region mi ai khopui aunchen ta veng om piuso thi member in zalal aunta na chu okas ni som pasari tailam dar nga vel khan mi khuwa mol bula tol chung pdf tanan kapa athi thu ria tani ka hlum tok piuso thi member aunta na chu mi pdf le mi district battalion ni na tanan da tha a aunta na ka hlumani hnu loka mi khopui chu firfiak sipai ten andam na sale thu ria tani bok pagori jen thanglam p district paunte township kengkwing kholhom kengkwing khuwa cho luena mutra antile tet pau kholhom let pan khong khuwa cho wa te pani chu sipai report pathin le kongko muwa tanpuin pdf tele mi pui har sanan siam thina bangin p district Sierra Gorilla Polin anda thathu thu chu an siamani UN palain zalen na sual tu anman te chua turin le do ang san su chi kom phalna dil Military Council tenena kanin komna hi sarkar siat puina adi lo thu UN Special Convoy to Myanmar Newlin hei zari chuan min ang hlaya hila nimin khan Military Council pui pa ber min ang hlaya nen anin mu tumin achunga soi angin min ang hlaya nen a soi UN General Secretary hian mi pui thana turte security te economy le political prisoner te angai tu hlaya kanon kalsan chu UN in atum angin tarlan kan tuma mi pui boina le mimang ang ta din mun kong hi soi thia kan tumani UN palai minga kan in hmuna a hian engtikong zong po in sarkar siat puina ni lo thu kan soi du ani Myanmar mi puite hian democracy le hlauna lakata an filhim thainan tanruala ma an lak zela poimo ani tina soi Myanmar Military Council lam chuan hetianga UN Special Envoy to Myanmar in atlona a hian Myanmar official sarkar ani zia nem ngena ni inan soya ma se UN lam chuan hei hi official sarkar tia pompuina ani lo thu an soi zui ve ngala NUG lampo in hetianga UN Special Envoy lamin antlo thutna chan le Military Council chu official sarkar anga pom thai ang tur zonga UN thil ti chu an hria thiam lo thu le om zia nei lo thu an soi lang ve bokani rengun le chau phiwa kumsom nga nuwa ruwa tamber ko ta thleng Department of Meteorology and Hydrology in okas ni som paruk chuna tarlan danin Rakhine State chau phiu khopui le rengun region rengun khopuya kumsom nga liam ta nuwa ruwa sur tamber ko ta siam thu ria tani Rakhine State chau phiu khopuya chuan record asiam sakber kumsang kha chakwa somkwa pali okas ni riat khan inches som le point som sariania kumsom nga priat nu kumin sang ni le somni pani okas ni som pasari khan ro tui inches som pakwa le point som sari paruwa thleng pha a rengun khopuya po record asiam sakber khan ro tui inches nga le point som riat pasarian ilain kumsom nga priat nu kumin okas ni som pasari khan inches ruk point som ruk pakwa thleng phaboka Director of Meteorology and Hydrology U Chomio chuan ninhi khatchula surang tunari chuan renguna tuelian na sa a ni chuana lama tangin vaukama thipui le tuifona in borzela ruala sur thaya inrin renga tulang tina soya fur thile ruwa a in mung chhaume ka vaukama rengun te iyawari te tanin tai te Rakhine State te Karen State te Mon State ba ka pagori jana po ruwa pu sur thaya ruwa tui tamna mun tur chu chau phiu te chei mayo te paung te changsong te khian te ye te mudong te molemian te rengun te ta thong te che in sei chi khopui ten ni thu khochin thlir tu ten an soi bokani ke pe le wef mani manga sumthun le pechuak thin te in register turin an nge na CCTV in lisan lamek Myanmar ram chunga mobile phone kaltanga
ke pay le wave money mang thin agent te hian in register vek turin nge na ati tu te CCTV camera in anlak ru ka wangin har sanan to thu sumdong tu le pe chuak thin na thok tu tenan soi wave money a sumdong tu le pe chuak thin hi August ni khatatang khan register tiran nia anla zolo wangin sumdon le lak chuwa theilo thu industry a na thok pakhat chuan DBB a hril tunma khan ti dan pa ngai khan nia wave money hi thakal ta tang khan in register tur ti ania ati lo chu man thailo in register lo chu engti song po in man thailo ti na soi KBZP ya sumla chuak tur hian August ni som paru ka tang khan in register turen phut nuwa CCTV panhian bun ti in online sopa na thok tu pakhat chuan DBB hrila tunma chuan register min phut lo tuna chuan engwang nge hetian ti ka khalo hei ai khirle chu sum thunna le lak chuana counter zone taka camera pakhat matpung tin hmuna a camera pakhat lu chuana hmuna camera pakhat ti in mun thuman bun fura khelo tan chuan sum thon turakal hi police officer kal angan ni tina soi poisa thun tu le la chuak tu mingte matpung tin number te malam le nunglam thalak xerox copy te address kim chang le poisa thon chan kim chang zia thin tur an ti thu mobile mang na thok agent pakhat chuan a soi wave money an ti nuwa ke pay an ti lea matpung tin an dil thina tum khat po damdoi sen soman thon tur nu pakhathian matpung tin a nei lo wangin a thon theilowa damlo chu aboral pha a aril ru anom lo khop mai mi pa ngai ten an tur zela di hi tina soi poisa thun le lak chuana a CCTV an bun hi chu a poisan lo matpung tin le address kim chang min dil thin hi chu ahar sa ni ti in wave money agent pakhat chuan DBB hrila tukina poisa thun tur pakhat chu matpung tin le address ba ka an thon chan an lo zota an in bat suala eng ang mi singa ngai ngai ti in kan kam khata kan su asana kudmin thlak lo kha kan van nei ti in an ton hriat asoi ke pay le wave money chungchanga CCTV bun ruk te poisa thun le la chuak te aru ka thalak te matpung tin le address kim chang zom tur dan chi som lai chu military council te kun hnuai om central bank ten August ni som panga khan thu an chua hetia sum thon le lak chuana danan tina san hi NUG le PDF te sum lama intran puan thailo nan military council tenan ti thu politician pakhat chuan DBB hrila heng hi une wena le utan suete hunlayan man forecast operation angani mipui te hian mipui sarkar le PDF hi kanrin chan angin he revolution hi anne thainan tanpui hi military council tenan du lawa hetia anti hian tanpuina top mayang tharum tho ati ani chuan tual chung mipui an hliamna sadona hetiang hi chuan he revolution hi ti chian lo ti in angai dana soi central bank in thu an chua dan chuan poisa thun le la chuak tur te chuan matpung tin an hmuanga ke pay le wave money mangte po in mingte matpung tin te ma ni thalak malam le nunglam le phone number te an ti fel nuwa chau phalsakan ni ang ti in danan siamani kheten media in nimin August ni sopriata sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Kareni state dimoso a sipai parukan thia mon state tan fuzarata sipai pani thi in PDF mi pakhata thi Mandalay region Mataya a sipai parukan thia Magwe region Miaya sipai pasarin thi Sagan region Taze taung sipa sipai sompangan thia Sagan region Kanbalua sipai pakhata thi Kareni state Phayuso a sipai palian thia Sagan region Mungyua le changu in karkong puya sipai palian thi bok heti hian nimin August ni sompariata sipai thizat le PDF thizat kheten media report ala khom danin military council sipai somli pangan thia PDF mi pakhata thi bokani khati zongkha boina chanchin thar kan ngai thak thai chu ni e